Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza uwo dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi updates n'amakuru agezwe muri gitondo turi tariki 12 z'ukwezi kwa 10 2025. Tugufitiye amakuru menshi agiye atandukanye, aho rero tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye. Tudatinze rero, Senateri Evode yamaze gushyira umucyo ndetse no kugaya no kunenga abantu benshi barimo gutuka Marie Immaculée witabye Imana tariki 9. Rero uyu mugabo hari byinshi yamaze kuvuga, turifuza ko ubitega amatwi ugasobanukirwa byinshi birimo biratangazwa. Iyindi nkuru twifuza kugarukaho gatanu kuri gatanu nayo yihutirwa ni inkuru ivuga ko mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC ariwe witwa Therese Kayikwamba Wagner yakomeje kunenga ubumwe bw'Uburayi European Union. Therese Kayikwamba Wagner yakomeje kunenga ubumwe bw'Uburayi ko butashyize igitutu gikomeye ku Rwanda ku birego byo gushyigikira umutwe wa M23. Kigali yo yasubije ivuga ko ibyo ari imikino ya politiki no gushaka gushinja abandi amakosa. Kayikwamba Wagner mu kiganiro yahaye European Union Observer byasubiwemo na Tas Monde yavuze ko European Union igendera ku bipimo bibiri mu guhana ibihugu, ikibaza impamvu itihutira gufatira u Rwanda ibihano nk'uko yabigenje mu bindi bibazo mpuzamahanga. Yakomeje asaba European Union gufatira ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda ibihano, avuga ko hari amakuru yizewe abahuza n'ingabo za M23 ndetse na Perezida Paul Kagame ubwe. Ariko mu gihe yavugaga ayo magambo, Perezida Felix Tshisekedi yari amaze iminsi mu nama ya Global Gateway Forum i Brussels, aho yagaragaje ukuboko kw'amahoro asaba Kagame kuba intwari mu guhagarika intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'iyi mvugo ivuguruzanya, u Rwanda rwanyomoje Kayikwamba Wagner rubinyujije kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku rubuga rwe rwa X. Mu butumwa bwe, Nduhungirehe yagize ati: iyi mvugo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ivuguruza mu buryo bugaragara amagambo ya Perezida Tshisekedi n'ibimenyetso cy'uko ukuboko kw'amahoro kwavuzwe nta kindi kwari ko uretse imikino ya politiki yo gushimisha itangazamakuru. Yakomeje avuga ko u Rwanda rushimira ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi cyane cyane mu mishinga mishya yasinywe hagati yo kuwa 4 hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida w'Inteko Nyobozi ya European Union ariwe witwa Ursula von der Leyen wo gushora miliyoni 95 z'amayero mu gukora inkingo mu Rwanda binyuze muri sosiyete y'Abadage yitwa BioNTech. Nduhungirehe yongeyeho agira ati: izi nkingo zizagirira akamaro ibihugu bitandukanye by'abaturanyi barimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunze kugira ibyorezo byinshi. Ibi byerekana ko Kigali yahisemo kwerekana ibikorwa bifatika n'ubufatanye bw'iterambere mu gihe Kinshasa yo iri kuyigaragaza nk'umuturanyi mubi. Senateri Uwizeyimana Evode yamaganye interahamwe n'ibigarasha batutse Ingabire Marie Immaculée witabye Imana tariki 9 Ukwakira 2025 azize uburwayi. Ingabire yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda yibanda ku guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yibukirwa cyane ku ruhare rwe mu kurwanya ruswa n'akarengane. Mu mugoroba wo kuzirikana ubuzima bwa Ingabire, Senateri Uwizeyimana yasobanuye ko bamenyanye 2003 kuva ubwo yabonye ko ari umuntu mwiza. Senateri Uwizeyimana yasobanuye ko Ingabire yari umuvugizi abaturage bizeraga koko. Hari nubwo yamubwiraga ati: amfasha, mfite ibibazo, nubona bidashobotse kunkorera ubuvugizi umpuze na Ingabire. Ayo ni amagambo abaturage bakundaga kubwira Evode. Ingabire yumvikanye kenshi mu binyamakuru no ku nkoranyambaga anenga nta guca ku ruhande imyitwarire mibi iri muri sosiyete nyarwanda, abashaka gusenya u Rwanda n'imikorere
mibi ya bamwe mu bayobozi bo mu nzego zitandukanye. Senateri Uwizeyimana yagaragaje ko ukuri kwinshi Ingabire yagiraga ariko kwatumye bamwe mu barwanya leta y'u Rwanda bishimira urupfu rwe bakamutuka. Ati yari umuntu rero ugira ukuri kwinshi nk'uko babivuze, ubabara akababara. Nahoze mbona hari ab'interahamwe bamutuka nk'aho wagira ngo bo bazabaho nk'umusozi wa Huye. Ayo ni amagambo ya Evode. Naho mbona hari interahamwe n'ibigarasha barimo kumutuka, ariko ni ukuri kwe batashakaga kumva. Ingabire Marie Macre yitabye Imana afite imyaka 64 y'amavuko. Gahunda rero yo kumushyingura iteganijwe tariki 16 Ukwakira 2025 mu irimbi rya Rusororo. Perezida Paul Kagame yagize Colonel Regis Rwagasana Sankara umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, mu gihe Viviane Mukakizima yagizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Izo mpinduka zatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa 10 Ukwakira 2025. Viviane Mukakizima yari yaragizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika tariki ya 18 Nzeri 2025, bivuze ko yari amaze iminsi igera kuri 22 muri izo nshingano. Afite inararibonye mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho, kuko yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Reuters. Yakoze mu bijyanye n'itumanaho mu biro bya Perezida guhera 2012. Guhera 2021 yagizwe umuyobozi ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida wa Repubulika. Umwanya yavuyeho agirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Mukakizima afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu masomo ajyanye n'itangazamakuru. Yakuye muri kaminuza ya Daystar, n'icyiciro cya 3 cya kaminuza yakuye muri kaminuza ya Warwick yo mu Bwongereza. Mu rundi ruhande cyangwa se ku rundi ruhande, uwitwa Colonel Rwagasana Sankara yarasanzwe ari umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida wa Repubulika, ari byo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga Executive Office Secretary Liaison. Guhera 2021, icyo gihe hari hashize iminsi mike abaye umunyeshuri wahize abandi mu masomo yasojwe muri uwo mwaka w'amashuri n'ubundi mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye mu karere ka Musanze. Lieutenant Colonel Regis Rwagasana Sankara yize mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi, ari ryo ryitwa LM cyangwa se École Royale Militaire riri i Buruseli. 2019 nibwo Colonel Rwagasana yarangije amasomo ye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya RDF Command and Staff College, aho icyo gihe ari we wabaye umunyeshuri w'indashyikirwa mu masomo bahaherewe. Naho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyasabye abarwanyi b'umutwe FDLR gushyira intwaro hasi bakishyikiriza inzego za leta ya Kongo cyangwa se MONUSCO. Murabizi ko ari ubutumwa bwa Loni muri RDC kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. FARDC yahaye FDLR ubu busabe nyuma y'amasezerano y'amahoro guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iy'u Rwanda zasinyanye muri Kamena uyu mwaka. N'amasezerano akubiyemo ingingo y'uko Kinshasa igomba gusenya umutwe wa FDLR wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Hanyuma u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Mu kwezi gushize ubwo intumwa z'ibihugu byombi zahuriraga mu biganiro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zemeranije ko ibikorwa byo gusenya FDLR bigomba gutangira muri uku kwezi k'Ukwakira. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kenge Bomusa mu itangazo yasohoye kuri wa gatanu tariki 10 Ukwakira yasabye abagize FDLR kwishyikiriza leta cyangwa se MONUSCO. Ati mu rwego rwo gushyira mu bikorwa
gahunda y'ibikorwa bya gisirikare yemejwe ku itariki ya mbere Ukwakira 2025 n'itsinda ry'abagenzuzi bw'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Repubulika y'u Rwanda ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihamagariye imitwe yose y'inyeshyamba za FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza inzego za leta cyangwa se MONUSCO mu rwego rwo kubafasha gutaha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bakomokamo. Ekenge kandi yasabye abaturage basanzwe bavugana bihoraho na FDLR kwitandukanya nayo kandi bagakangurira abo barwanyi kwishyikiriza inzego za RDC cyangwa MONUSCO nta mananiza. Yunzemo agira ati mu gihe cyose haba hari abanzi cyangwa barwanyije ubutumwa, inzego za FARDC zizagerageza gushyira intwaro zibategeke gushyira intwaro hasi ku gahato cyangwa ku ngufu nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. FARDC yanibukije abasirikare bayo bose ko batemerewe na gato kugirana ibiganiro cyangwa se imikoranire n'iyo yari yo yose na FDLR, haba kuyiha ubufasha cyangwa gukorana mu bindi ibyo ari byo byose nk'uko bitangazwa n'uyu musirikare. General Ekenge yibukije ko uwo ari we wese uzarenga kuri ayo mategeko cyangwa se kuri iyo gahunda hazahanwa bikomeye. Yasabye FDLR gufasha mu rugendo rw'amahoro ruriho biciye mu kwishyikiriza ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se MONUSCO.